سلام بینندگان و هواداران گرامی یوتیوب کانال فانوس منبر اندیشه روزنامه جمهوریت. امروزها مسئله بلندشوی سطح نرخ‌ها در سرخط خبرها قرار گرفته است. اما نه در همه بحث و گزارش‌ها عامل‌های اساسی یا بنیادی بالاروی نرخ محصولات غذایی منصفانه و درست ارزیابی می‌گردند. اینک روزنامه جمهوریت تصمیم گرفته است که مسئله را از نگاه کارشناسان و متخصصان وزیده مورد بررسی قرار داده سبب‌های اساسی قیمت‌شوی ارزش محصولات را روشن سازد. به این خاطر ما به استودیو یکی از متخصصان بلندپایه جلیل پیریزاده، دیرکتور انستیتوت اقتصادیات کشاورزی اکادمی علم‌های کشاورزی مملکت، دکتر علم‌های اقتصادی را دعوت نمودیم. و استودیو خوش آمدید. چند سال اخیر بالاروی سطح نرخ‌ها مشاهده می‌شود، خصوصا در دوره سر زدن پاندمی کرونا 19 این عامل بسیارتر مشاهده شد. می‌خوایم در برابر یعنی که پاندمی باز کدام عامل‌های بنیادی هستند که به بالاروی سطح نرخ‌ها تاثیر می‌گذارند؟ از سال 2008 در تمام مملکت‌های کره زمین نرخ محصولات عضوخواری اویسته بلند شده ایستاده است. تا یک دو سال اخیر با وجود آمدن این پاندمی باز هم این روند شدت یافت. عامل‌های تاثیررسان به نرخ به نهایت زیادند. این یکم اگر گیریم این قانون بازار این طلبات و پیشنهادات اگر که محصولات در بازار کم شود البته نرخ بالا می رود. محصولات که زیاد شد نرخ پایان می فراید و همین را باید قید کرد که نوبسته از آن که در کشور ما سال از سال استحصال محصولات کشاورزی از 6 7 تا 8% زیاد شده ایستاده باشد، هم نرخ‌ها نیز در یک سطح معین بلند شده ایستاده‌اند. سبب اساسیش گویم در چی است؟ یکم اینکه سرعت افزایش اهالی کشور ما هم بلند است. شماره اهالی ما هر سال از 2 تا 2.3% یا اینکه از 160 170 تا 200,000 نفر زیاد شده ایستاده است. این یک روند باشد. روند دیگر این اکثریت اون ذخیره هایی که برای استحصال محصولات کشاورزی ما وارد میکنیم، نوری های مینرالی، روغن سوزشواری، روغن های مولیدنی، دیگر الیمنت هایی که برای تکنیک و تکنولوژی برای استحصال محصولات ضرورند و به ارزش اصلی محصولات تاثیر میرسونند، اینها رو ما همیشه از خارج کشور وارد میکنیم و مملکت های استحصال کننده این مواد ها نیز نرخ های همین ذخیره ها رو آهسته بلند کرده ایستادند. من تا یک سال اخیر باز این کسری زم شد به عامل ها و اکثریت مملکت ها صادرات محصولات های عضوخه رو از کشور خود محدود کردند. حتی در مملکت های ترقی کرده جهان در نتیجه همین پاندمی همون رفع های مغازه های خوراک از مواد خالی شدند. یک روندی شد که مردم به هراس اومده بود و یک باره ذخیره چندین وقتهشون رو خریداری کردند. اکنون من یک نیم سال گذشت این وضع گویم به یک اعتدال اومد و به این هم نگاه نکرده نرخ محصولات غذایی آهسته بالا رفته ایستاده است. اگر عامل دیگر رو گیریم این که به تمام کشورها تاثیر میرساند، نه تنها به کشور ما، این تغییریابی اقلیم است. در نتیجه تغییریابی اقلیم اون گویم نوع و نمونه ها و ذات های چارواک حاصلناکی و محصولناکیشان بلند بود، انا نسبتا حاصلناکی و محصولناکیشون پستر شده ایستاده است. و من یک چند روز پیش یک فورم بین المللی درباره اقلیم گذشت. در اونجا اکثریت مملکت ها اویدی همین مسئله به تشویشند و قید کرده شد که
агар ки гӯем як 8-10 сол пеш агар дар дунё 800 миллион нафар одам аз ғизо танқисӣ мекашид, аллакай ин нишондиҳанда ба 1 миллиард 200 1 миллиард 300 миллион нафар расидааст ки дар тамоми кураи замин танқисӣ норасоии ғизоро ҳис мекунанд ва қариб 1 миллиард одам дар ҳолати гуруснагӣ умр ба сар бурда истодааст. ва мо бояд ҳамаи ҳамиро дарк кунем, зеро ки мана маводи ғизоӣ ки мо воридот мекунем бештар ба ин гӯем самтҳо равона карда мешавад ва мо бояд ҳаракат кунем ки истеҳсоли ватаниро зиёд кунем бо истифода аз имконияту захираҳои дохилии худ. ҳосилнокиро зиёд кунем, маҳсулнокиро зиёд кунем, самаранок истифода бурдани заминҳои корами обиро бароҳ монем. мана агар ҳамин омили заминро дида бароем, агар дар давраи бисёриҳо мана таносуб мекунанд давраи ҳозираро ба давраи шӯравӣ, дар давраи охири солҳои шӯравӣ 1991 шумораи аҳолии мо 5-3 миллион буд. заминҳои корами обӣ 620 ҳазор гектар буданд. заминҳои корами обӣ. дар даврони 30 соли истиқлолият шумораи аҳолии мо 95 миллион шуд ва мана заминҳои корами обӣ бошанд 490 ҳазор. тахминан 100-120 ҳазор заминҳои корами обимон кам шуданд ва ё гум нашуданд, аз як намуд ба дигар намуд гузаронида шуданд. ҳамин раванде ки ба якдигар нисбатан муқобилро агар дида бароем, ин ҳам омили бениҳоят вай аст, омили таъсиррасон аст барои он ки тибқи меъёрҳои физиологӣ муайян карда шудааст ки мана ҳар як гӯем шаҳрванди мо бояд чӣ қадар маҳсулотҳои асосии ғизоро истеъмол кунад ва тибқи он бо назардошти зиёд шудани шумораи аҳолӣ маҳсулоти бештару бештара истеҳсол кардамон зарур аст. дар тавлиди маҳсулоти кишоварзӣ лози бисёр омил зиёдтар мушоҳида мешавад, яъне дар галони арзиши маҳсулот, яъне ки таъминот бо техникаи кишоварзӣ, механизмҳои кишоварзӣ, олоти кишоварзӣ ба таври кофӣ ҳаст. гузашта аз ин барои зиёд кардани нуриҳои минералӣ истеҳсоли дохилӣ бояд чикор кунем? дар таркиби гӯем сохтори арзиши аслии маҳсулот сӯзишворӣ, хоб нуриҳои минералӣ ва техникаи мошину мошинолотҳои кишоварзӣ мавқеи асосиро ишғол мекунанд. ҳамин сета омил агар мо гирем беш аз 80% арзиши аслии маҳсулотро ташкил медиҳанд, ҳар як маҳсулоте ки мо истеҳсол мекунем. дар ҷодаи мана сӯзишворӣ гӯем, ҳоло якчандта корхонаҳои коркарди нафт дар ҷумҳурӣ таъсис дода шудаанд ки оҳиста оҳиста раванди коркарди ҳамин нафтро ба роҳ монда истоданд ва истеҳсоли ватании масалан сӯзишворӣ ва равғанҳои молиданӣ оҳиста оҳиста ба роҳ монда шуда истодааст. ман фикр мекунам ки дар солҳои ояндаи на он қадар дур мо метавонем ки пурра ҳамин истеҳсоли сӯзишвориро дар дохили кишвар ба роҳ монем ки на танҳо аз нафт ва сӯзишворӣ ва дигар гӯем маҳсулотҳо истеҳсол мешаванд ки дар иқтисодиёти миллӣ дар хоҷагии халқи ҷумҳур муътадил мешавад. аммо айни замон мо маҷбур ҳастем ки берун аз кишвар ҳамин сӯзишвориро ворид кунем ва нархи вай аз мо он қадар вобастагӣ надорад, зеро ки ма нархро истеҳсолкунандагони ҳамин мавод вобаста бар равиши гӯем бозор пасту баланд мекунанд. дигар чизе ки шумо қайд кардед, омиле ки шумо қайд кардед, захира ин нуриҳои минералӣ. мо ҳамасола ба маблағи тахминан 45-50 миллион доллари амрикоӣ нуриҳои минералӣ ворид мекунем ба кишвар. чи аз Федератсияи Россия бошад, аз Ӯзбекистон аст, аз Туркманистон аст, аз Қазоқистон аст, нуриҳои минералӣ ворид мекунем. аммо мо имконияти истеҳсоли ҳамин нуриҳои минералӣ дар дохили кишвар дорем. захираҳо ҳаст, имкониятҳо ҳаст
ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон якчанд маротиба кӯшиш карданд ки ҳамин корхонаи азотӣ ки дар вахш мавҷуд аст ҳаминро фаъолияташро ба роҳ монанд, аммо бо сабабҳои гуногун он шариконе ки бо мо ҳамкорӣ доштанд ҷалби сармояро ба роҳ гузошта натавонистанд ва ман фикр мекунам ки ин раванд албатта ҳалли худро меёбад. боз ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дигар ширкатро ба ин раванд ҷалб кард ва ба кор даровардани ин корхона зери гӯем назорати бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат қарор дорад ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳис карда истодааст ки агар мо истеҳсоли ватании нуриҳои минералиро ба роҳ намонем, агар мо ба арзиши аслии маҳсулот таъсири зиёд ба ин восита расонида наметавонем. ва ман фикр мекунам ки ояндаи наздик ин корхона албатта ба кор мендарояд ва он иқтидоре ки ба нақша гирифта шудааст ҳам мо худамонро таъмин мекунем, ма ҳам метавонем ки ба мамлакатҳои ҳамсоя нуриҳои минералиро содирот кунем. дигар раванд ин мошинолотҳои кишоварзӣ. мошинолотҳои кишоварзида мо акнун бо тракторҳои гӯем ки МТЗ асосан мекунад аз Беларус мо қариб худ таъмин шудагӣ ҳастем. ба воситаи корхонаи Тоҷик Агролизинг, корхонаи Мадади Турсунзода ва якчанд Агротех сервис аст дар шаҳри Ҳисор. Мушкили мо дар чи аст? Мо мошинолотҳое ки барои истеҳсоли хӯроки чорбо заруранд нисбатан камтар ворид шуда истодан, ҳамин мошинолотҳоро камтар дорем ва айни замон аллакай деҳқонон медонанд, онҳо рафта фармоиш мекунанд, агар истеҳсол мо зиёд шавад метавонем ки корхонаҳои истеҳсоли мошинолотҳои кишоварзиро дар дохили кишвар истеҳсоли онҳоро ба роҳ монем. Аммо пурра он талаботе ки агротехникаи парвариши зироатҳои кишоварзӣ ё ин ки нигаҳдории чорво талаб мекунад, мо аз ин раванд нисбатан танқисӣ мекашем ва ҳамин омил низ таъсиррасон ба арзиши аслӣ мешавад. мана ҳамин омилҳои таъсиррасон сетае ки гуфтем, инҳоро агар мо нисбатан вай кунем, ба роҳ монем, арзиши аслии маҳсулот ки поёнтар фаромад, албатта нарх дар бозор албатта поён мефарояд. дигар омили таъсиррасон ин ҳангоми аз сари замин то ба бозор дастрас кардани маҳсулот аст, муёнаравон аст. аз як даст ба даст гузаштан ин то ба истеъмолкунанда расидани маҳсулот камаш 3-4 дастро мегзарад ва ҳар як кадоми он 50 дирам 1 сомонӣ ҳам монад. бинед ки нархи маҳсулот ба маротиб нисбати сари замин зиёд мешавад. мо бояд нисбати ин раванд низ фаъол кунем. ин раванд аз қадимулайём вуҷуд дорад ва барои занҷирро шикастан ман фикр мекунам ки камтарак вақт лозим аст ва агар ки мо пурра ба ҳамин гӯем доду гирифти ҳисоби китоби замонавии гӯем раванди равиши маҳсулот гузарем, баъд мо метавонем ки пурра назорати гӯем нархҳоро бевосита ва нисбатан рӯшантар мешавад. мо медонем ки дар кадом қадам гӯем нисбатан беинсофӣ шудааст ё ин ки ҳамон фурӯшанда нархро нисбатан баландтар гузоштааст. мо метавонем ки таъсир расонем. ин ҳаст. ва дигар раванде ки мо метавонем ба бозор таъсир расонем, ин ворид шудани давлат ба бозори истеъмолӣ. якумаш ки дар аксарияти мамлакатҳои тараққикардаи дунё маҳсулотҳои асосии хӯрока танзими давлатӣ карда мешаванд. ва ин намегӯяд ки масалан картошкаро 2 сомон ё ки 3 сомони мутлақо фурӯш. як фосилаи муайяна мемонанд, масалан аз 1.5 то 3 сомонӣ. пас карданам мумкин нест.
баланд бардоштан мумкин нест. зеро ки агар паст шавад ки мемонад, деҳқон зарар мебинад, агар баланди бошад истеъмол кунанда зарар мебинад. ҳамина дар аксарияти мамлакатҳо ҳамин фосила муайян карда шудааст. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон низ як қарор қабул карда буд ки як 21 намуд маҳсулотҳои асосии хӯрока бояд танзим карда шаванд. ва ин танзим давлат асосан метавонад ба воситаи интервенсияи давлатӣ, читавре ки гуфтем захираҳои зиёди ҳамон маҳсулотҳои асосиро бояд шаҳрҳои калон дошта бошанд ва ҳангоме ки якбора нарх дар бозор баланд мешавад, дар ҳамин ҳолат давлат метавонад ки ба бозор ба воситаи маҳсулоти худ ворид шавад ва нисбатан ба нархи пасттар маҳсулотро фурӯшад ва нархро мӯътадил кунад. ҳангоме ки нарх бениҳоят пасттар мешавад, бояд давлат ба бозор ворид шавад ба нархи нисбатан баландтар ҳамон маҳсулотро харидорӣ кунад, зеро ки деҳқон зарар набинад ва соли дигар истеҳсоли ҳамин маҳсулотро ба роҳ монад. Агар ки мана фосила барои поёнаш барои зарар надидани деҳқон, болояш барои зарар надидани истеъмолкунанда аст. мо бояд ҳамин фосиларо муайян кунед, дар доираи ҳамин фосила сиёсати давлатии нархҳоро ба роҳ монед. яъне ин удадорӣ марбут аст ба фаъолияти ва удадории тоҷик матбуот ва ҳамчунин агентии захираҳо. яъне ки имрӯз оё ба назари шумо ҳамин иқтидор ҳамин ду ташкилот ҳамин ду корхона дошта метавонанд? Иқтидори гем пурраи бозорро якбора танзим карданро онҳо надоранд. барои чӣ? барои он ки амборҳои махсус гардонидашудаи нигаҳдории ҳамин маҳсулотро надоранд. барои он ки мо дар бозор бо муваффақият давлат бояд ҳамин сохторҳо вай кунанд, фаъолият кунанд, бояд амборҳои махсус гардонидашудаи зиёде дошта бошанд. сабзавоту бодиринг вай помидору картошкаву пиёза дар баъзе ҳолатҳо ҳамаша дар як амбор нигаҳдорӣ мекунем ва ё ҳар як кадомаш микроклимат ва ҳарорати муайяни нигаҳдориро талаб мекунанд ва бояд ҷудо дар амборҳои ҷудо нигоҳ дошта шаванд. ва агар ки мана ҳамин ниҳодҳои марбут ба танзими нарх дар бозори истеъмолӣ амборҳои маҳсус гардонидашудаи зиёд дошта бошанд, ки дар вақте ки маҳсулот дар сари замин бисёр аст ва ҳангоми ғунучин рафта бо деҳқонон шартнома банданду маводро бештар захира кунанд, мо он дам озод гуфта метавонем ки дар кадом ҳолате ки набошад мо метавонем ки мана дар як вақти муайян нархи маҳсулотро дар бозори истеъмолӣ мӯътадил нигоҳ дорем. гӯшт низ захирагоҳи махсус гардонидашударо талаб мекунад, ҳарорати хело пастро талаб мекунад ки он нигоҳ дошта шавад. мо агар росту шагом истеҳсоли азбастиём ки беш аз 90-95% чорбо, чи чорбои калони шохдор, чи чорбои майдаи шохдор дар дасти аҳолӣ мебошад. асосан мана танзими нархи гӯшт ба ҳамин раванд вобастагӣ дорад. яъне аз ин ҳисоб мушкил афтодааст. ҳамин деҳқон мебинад ки масалан нархи ин ё он маводи ғизоие ки мо аз берун бештар ворид мекунем баланд шуд, вале ҳаракат мекунад ки говашай ё гӯсфандашай ба нархи баландтар фурӯшад, то ин ки дигар маҳсулотҳоро ба харидорӣ карда тавонад. ва мана саршумори чорҳои мо бениҳоят зиёд аст. заминҳои мо нисбатан камтар аст. бо тағйирёбии иқлим чарогоҳҳо масалан фарсуда шуда истодаанд. мана беҳгардонии чарогоҳҳо гӯям вай маблағгузории калонро талаб мекунанд. ин хеле имконияти иқтидорҳоро мо надорем. мо мана таи чанд соли охир ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат низ таъкид карда истоданд ки мо ҳаракат кунем ки акнун ба хушксозкунии чорво бештар аҳамият диҳем, ба баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ гузарем. зеро ки бо роҳҳои бобогии истеҳсоли маҳсулот мо бо ин омилҳои бениҳоят зиёди таъсиррасони
چی اقلیم چی بازور و چی زیادشوی اهالی ما نمیتوانیم که امنیت اوزقوری خود رو تامین کنیم. پاندمی هم همین تجربه را نشون داد. یک عامل تاثیررسان در این روند همین خوراک پرنده است. هرچند واردات خوراک پرنده از اندازه ارزشی داشته باج گمرکی آزاد کرده شده باشد هم ما باید حرکت کنیم استحصال همین خوراک پرنده را در داخل کشور به راه مانیم. بعضی علاقه کارخانه‌های کارکرد شده ایستاده و استحصال و ایستا به راه مانده ایستادن. امکانیت‌ها هستن برای مثلا استحصال؟ امکانیت‌ها هست و ما میتوانیم که همون اینگریدینت‌های اساسی که برای خوراک پرنده ضرور است این گندم، جواری مکه، کم بیش خیجه دیگر دانه‌دارها ما میتونیم که در داخل مملکت استحصالش رو به مراتب زیاد کنیم و اون رو برای استحصال خوراک پرنده و چاروا روانه کنیم و بعضی میکرو الیمنت‌هاش ما میتونیم که از بیرون از کشور وارد کنیم و خوراک پرنده به طلبات جوابگو خوراک چاروی کنسنترات چاروی به طلبات جوابگو در داخل کشور استحصال کنیم و این یک عامل‌های اساسی تاثیررسان به نرخ گوشت میباشد که میتواند که نسبتا تاثیر مسئله گوشت چاروی کاملا شاخدار، یعنی که در داخل مزرعه سابوتو واسه به طلباتی که هست، یعنی از روی میوه‌های توصیوی فیزیولوژی که باید اهالی استعمال کنند در یک سال لازم است که برای اهالی کشور ما زیاد از 500,000 تن محصولات گوشتی لازم است. یکی در ما همگی 300 چند هزار تن گوشت استحصال شده است، همه با وزن زنده. اما در سرشمار چاروا زیاد است. از روی سرشمار چاروا مثلا زیاد از چند 6 میلیون سرشمار چاروا داریم. یعنی جد معلوم شد که صفت چاروا خوب نیست. درست شما این مسئله درست قید کردید. ما برای که خواهیم که اهالی کشور رو با گوشت و شیر اقلا در سطح تا 60% تامین کنیم، ما باید روی کنیم برای با اینتنسیوی کنانی همین سوها. هر یک قرار حکومت جمهوری تاجیکستان نیز بود باید آن که هر یک شهر و ناحیه باید در اطراف خود یک فرمای چاروی گوشتی و یک فرمای چاروی شیری البته باید داشته باشد برای اقلا که همون شهرچه مرکزی همون ناحیه رو یا شهر خودش برای تامین کردن و علاقه در بعضی شهر و ناحیه ها این روند شده ایستاده است. اما ما باید حرکت کنیم که فرمه های نسبتا کلان نگهداری چاروی شیری و گوشتی رو براه مونیم. ما شیری یک چند تا در شهر حصار، در ناحیه یاوون، در خراسان، دیگر شهر ناحیه ها فرمه های نمونوی هستند که در آنجا استحصال شیر خوب براه مونده شده است. من خرسندی آور است که من روزهای نزدیک در ناحیه یاوون یک فرمه کلانی چاروی گوشتی نیست و شد افتتاح شد و من فکر میکنم که اینها نمونه اند و دیگر شهر ناحیه ها از این روند تجربه گرفته میتوانند که همین رو به راه مونند. چاروا چقدر که گردد همون انرژی خوراک رو برای گشتن صرف میکنند. در یک جا ایستاد شیرش هم زیاد میشه، گوشتش هم زیاد میشه، برای که انرژی رو اونقدر زیاد صرف نمیکنند. برای همین هم برای تامین امنیت اوزقوری با گوشت و شیر حرکت کرده در حالی که در همه شهر یا در اطرافشون ما باید همین اینتنسیونی سوهای چاروداری رو براه مونیم. یک تا دو تا یک چند تا فرمه های گوشتی و شیری رو باید از روی محصولنوکی مثلا چاروای گوشتی امروز در کدام سطح است؟ یعنی که از یک وقتا یک فرمه چاروداری بود با نام فرونزه در شهرینا که روبریش نجمدی نیوف روبریش به اولاد داشت، از روی که امورا نشان میتین و سابقه داران نگوین، یعنی که از یک سر باقا مثلا تا یک تونه گوشت میگرفتن مثلا. همین برای ماندنمون ضرور است. یعنی سطحی همون مسئله ما
تای چند اگه راستش بگم ما از سال 91 تا 98 تا 2000 ما پای مسئله های سیاسی بودیم. با اقتصادیات ما از سال 98 تا 2000 سر کردیم، رو آوردیم. ما با همین ذخیره و امکانات های موجوده بودگی تا 2010 12 و 15 رو حرکت کردیم. از اونجا این طرف علاقه چه حکومت جمهوری تاجیکستان چه اهالی کشور علاقه درک کرده است که اکنون وقتی اون رسیده است که باید ما همون راه‌های زمانوی استحصال این یا اون نمود محصولات رو براهمونیم. راه‌های زمانویش این در رستنی پروری این گویم من چطوری گفتم آبونی قطرگی استفاده برای نوع نمونه‌های با تغییرابی اقلیم مطابق سیرحاصل من اگرتکنیکای زمانوی پرورش در چروبداری باشد این در بنیادی من فرم‌های کلانی استاسیونری استحصال گوشت و شیر چروبای محلی نسبتاً وای شدگی نسبتاً در این دوام همین سالها محصول نوکیش بنیاد پرسیده ما میتونیم از 2 3 تا 5 6 لیتر در یک شبانه روز از یک چروب اهالی شیر میگیرند اما برای اون که ما خواهیم تامین کنیم باید در یک شبانه روز در یک چروب ما باید نکم از 10 لیتر شیر استحصال کنیم یا که وزن افزایشی 100 گرم 200 300 گرم اما چروبی ذاتی باشد در یک شبانه روز میتواند از 800 تا 1 کیلو 200 گرم وزن گیرد چروبی ذاتی اگر خوراکی نقض باشد همون گیم تکنولوژی پرورشش روی کرده شود. اینجا دو پرابلم یعنی خوراک و ذات. البته خوراکی کنسنتراتی یا خوراکی خوب و گویم ذاتی خوب و در اینجا عامل بنیاد مهمش این کادرهای بلند اختصاص هم هست متخصصای بلند اختصاص برای که من گویی که در یک شبانه روز تو 10 لیتر شیر میدهد همون راسیون خوراکش دیگر خیلی است تو 20 لیتر شیر بدهدگیش دیگر خیلی است از 30 لیتر زیاد بدهدگیش راسیونش دیگر خیلی است من هم چروبی که از 30 لیتر شیر در یک شبانه روز زیاد میدهد در همون وایش در همون خوراک آمیخته کنسنتراتی که برای وای نکرده می شود تیار کرده می شود در ترکیبش 60% جو است از چروبی که 20 لیتر میگیرد در آنجا تو 40% جو است برای همین تیار کردن خوراک کنسنتراتی وابسته به محصول نوکی چوربا این متخصص رو طلب میکنند برای همین هم در همه حالت چی روند استحصال باشد چی روندی گویم زود پروری و تخمین پروری و دیگر روندها باشد این از متخصص از کادری گویم بلند پایا وابستگی به واسطه دارد همون تکنولوژی معاصر ما میاریم اگر که متخصص نباشد اونا چه استفاده میبریم استفاده برده البته نمیتونیم برای همین هم ما باید حرکت کنیم که برای ساحه متخصصانی گویم بلندپایه‌ای به طلبات همین تکنیک و تکنولوژی حاضر زمان جوابگو رو تیار کنیم و داشته باشیم دیگر مسئله این تشکیلی مهنت من شکلی فعالیت خواجگی داریم ما بیشتر خواجگی های کلان داشتیم کلخوز و سوخوز و مشخوز و همین ها بودند اینها یک علاقه تشکیلی مهنت دیگر خیلی بود اونجا استحصال و دیگرش دیگر خیلی بود ما خیلی مجبور شدیم که با تاثیر عامل های ابجکتیو و سوبژکتیو همین اصلاحات اگراری گذرانیم و جای همین 600 700 خواجگی کلان ما بیش از علاقه 185 190 هزار خواجگی خورد کردیم نه وقتی اون است که باید ما حرکت کنیم که همین ها رو آهسته آهسته متحد کنیم زیرا که در قطعه های خرد زمین استفاده تکنیکی محصول نوکیش گویم بلند و استفاده بردن نمیتوانیم در خواجگی خرد یا که جلب سرمایه برای 1 هکتار 2 هکتار ما جلب سرمایه خوب کرده نمیتوانیم برای همین هم حکومت جمهوری تاجیکستان قرار رو اویدی گویم کاپیراتیو کنونی اویدی متحد شوی خواجگی های خرد دهخوری قبول کرده است و در دایره این قرار میتوانند که به از دست دادن سهم زمینش به یگان تاثیر منفی رسیدن به فعالیت خواجگی دارش میتوانند متحد شوند
айни замон ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон як консепсияи рушди кластерҳоро дар ҷумҳурии тоҷикистон то соли 2040 қабул карда шудааст ки дар доираи ин консепсия метавонанд ки хоҷагиҳо ба кластерҳои алоҳида, кластери гӯшт, кластери шир, кластери гандум дар минтақаҳои алоҳида муттаҳид шаванд. ҳар як элементи кластер метавонад ки мана таъсири бевосита ба раванди истеҳсолот расонад ва даромаднокии худро барангад. дар маҷмӯъ ҳар як элементи кластер метавонад ки даромади зиёд гирад ва он коргароне ки кор мекунанд даромади бештар гиранд, сатҳи зиндагии оилаҳошонро баланд бакунанд. ҳам қувваи корӣ самарно истифода мешавад, ҳам техника. ҳам техника истифода, ҳам қувваи корӣ, ҳам технологияҳои муосир хуб истифода бурда мешавад. ҳам чизе ки ворид мешавад, арзон ворид мешавад. Чунки вақте як кооперативи калон аст, бо худуди зиёдтар маҳсулот ворид мекунад, арзонтар ворид мекунад. Орд ва равған. ин ду маҳсулоти ҳастанд ки бисёр бозоргир ҳастанд. Кадоме ки онҳоро бояд истифода барем ки таъминот хуб бошад дар ҷумҳурӣ. аксарияти аҳолии кишвари мо мегӯяд ки хеле мо то 1 миллион 300 1 миллион 400 ҳазор ғалладонагиҳо истеҳсол мекунем, аммо боз қариб ҳамасола 900 ҳазор то 1 миллион 1 миллион 100 ҳазор тонна орду гандум ворид мекунем. ҳамаи ғалладонагиҳо ин барои орд кардан равона намешаванд. мо аслан гандума орд мекунем, ҳамасола мо дар атрофи 800 850 хай хуби хуб сол бияд то 900 ҳазор тонна гандум истеҳсол мекунем. инҷа якса ба назар гирифтан дар кор аст ки деҳқон барои соли ояндара киш карданаш мо дар майдони тахминан мо 400-430 ҳазор гектар да ғалладонагиҳо киш мекунем. аз ҳамин бештар аз 250 ҳазор гектараш ин гандум аст. деҳқон албатта барои соли ояндаш барои гӯем кишташ як қисми муайяни ҳамон ғалларо захира мекунад. ин дар атрофи 70-80 ҳазор тонна. агар бигирем баъзе талафотҳо ҳаст, то хай вазнашами партояд бо як гӯем то 18% талафот меёбад. дигар равандаш ки ҳангоме ки мо вайро орд мекунем, албатта 20-25% вай сабус мешавад. орди тозае ки мо ба даст меорем дар атрофи 600-650 ҳазор, баъзе ки солҳо то 550 ҳазор тонна аст ки ин албатта дараҷаи таъминоти моро танҳо дар атрофи 55-65% таъмин мекунад. дигараша албатта мо аз беруни кишвар барое ки мо бо орд пурра худ таъмин бошем, мо бояд на кам аз 1 миллион 700 ҳазор тонна гандум истеҳсол кунем. барои ҳамин ҳам мо бояд ҳаракат кунем ки ҳосилнокии гандумро ба воситаи истифодаи навъу намунаҳои серҳосил ва агротехникаи хуби парвариш ба роҳ монем. мана ба ҳисоб миёна гирем, агар ҳосилнокии ғалладонагиҳо дар мо аз 25-28-29 сентнер бошад, баъзе хоҷагиҳо ҳастанд ки то 80 сентнер аз як гектар гандум ба даст меоранд. фарқият 2-3 маротиба зиёд аст. ин аз он шаҳодат медиҳад ки потенсиали ҳамон навъу намунаҳо ё ин ки шароити табиию иқлимии мо имконияти гирифтани ҳамин ҳосили баландро медиҳанд. мо бояд ҳаракат кунем ки мана ҳосилнокиро зиёд кунем. дигар мо замини кишра зиёд карда наметавонем, зеро ки на танҳо мо бояд орд истеъмол кунем, мо бояд дигар маҳсулотҳо сабзавоту мана гӯем картошка ё хӯроки чорвоӣ истеҳсол кунем барои истеҳсоли гӯшти широ. ҳамаи заинро мо ба ин банд карда наметавонем. барои ҳамин ҳам бояд ҳаракат кунем ки аз ҳисоби баланд бардоштани ҳосилнокӣ худ таъминкуниро ба даст орем. дигар масъала чӣ тавре ки шумо қайд кардем, ин масъалаи равған гуфтем. равған мо ҳамасола тахминан дар атрофи 80-90 баъзе солҳо то 100 миллион доллари амрикоӣ дар равған ворид мекунем. аммо мо имконияти хуби истеҳсоли равғани худиро дорем. мо метавонем ки дар кишти такрорӣ офтобпарастро бештар кунем, истеҳсоли равғани офтобпарастро бештар барамонем. дар заминҳои лалмие ки ба нами таъминан дар тару тепаҳо мо метавонем ки зағиру сафлору дигар растаниҳои гӯем равғандиҳандаро киш кунем ки аз онҳо бештар
равған истеҳсол кунем. Ман фикр мекунам ки мо иқтидори имконияти таъминоти пурраи аввалии худро бо равғани истеҳсоли ватанӣ дорем. Технологияи муосири гӯем коркарди маҳсулот ва истеҳсоли равған зарур аст ва ҳаст иқтидору имконияти он корхонаҳои коркарде ки равғанро коркар мекунанд дар кишвар ҳастанд, зиёд ҳастанд. Агар ҳамон иқтидорро истифода барем, ҳамин шабу рӯзда мо метавонем ки то 60-70% худ таъмин кунем, агар ки маҳсулоташ бошад. барои ин истеҳсолро бештар ба роҳ мондан дар кор аст. Бештар корхонаҳои хурди коркарди зағиру, кунҷиту, сафлору дигарҳоша ворид кунему истеҳсоли ҳамин намуди равғанҳоро бештар ба роҳ монем. Потенсиали асосии истеҳсоли равғани мо зиёд кардани майдони кишти офтобпараст дар кишти такрорӣ. Агар ки мо тавонем ки бо об таъмин кунем ҳамин заминҳоро дар кишти такрорӣ истеҳсолро ба роҳ монем, хуб мо метавонем ки равғанро бештар истеҳсол кунем. мо ҳамаи оилаҳои масалан гунодиро гуфтем, яъне табиӣ, яъне ки имкониятҳо зиёд ҳастанд ки мо метавонем ба амнияти ғизоӣ дар як сатҳи баланд расем. Аз ин умедвор ҳастем ва ба ҳамин хотир стратегияи миллии рушд барои давлати 2030 қабул шудааст ва ҳамчунин дигар барномаҳои соҳавии роҳандошта аз ҷониби ҳукумат. аммо аҳолӣ дар баъзе маворид бигем ба эҳсосода мешавад ва аз ин фурсат соҳибкорӣ истифода мебарад, яъне ки баробари ҳамаи имкониятҳо омили сонияам вуҷуд дорад ки нархҳоро таъсир медиҳанд ба болоравишон. албатта омилҳои сунъӣ ҳаст. дар ҳамин моҳи шарифи рамазон ҳамин як ҳафта монда сар шиданаша аллакай соҳибкорон ҳаракат мекунанд ки мана фурӯши маводҳои ғизоиро нисбатан нархшона баландтар бардоранд ва ё медонанд ки албатта дар ин моҳ мардум ҳаракат мекунанд ки ҳамона харидорӣ кунад. аз ҳаққи фарзандаш баъзе чизора камӣ мекунад. Масалан китоба намехарад, дафтара намехарад ё ки либосаву пӯшокара намехарад, ҳаракат мекунад ки ҳамин хӯрокара дар ҳамин моҳ харад. ва як анъана даромада сар мо. Аммо бояд ҳаракат кунем ки ма анъанара шиканем. ҳамон фурӯшандагонам бояд ҳаракат кунанд. дар тамоми мамлакатҳои ба ислом эътиқоди зиёд доштагӣ ҳаракат мекунанд ки дар моҳи шарифи рамазон нархро баръакс поён фароранд, зеро ки мана як хай савоб гиранд, як гӯем нисбатан сабукӣ ба ҳамон мардуми рӯзадор оранд. аммо дар мо ин баръакс аст. мо бояд масъалаҳои ташвиқоти тағриботие ки ҳамина бештар кунем. мана ҳамин гӯшта гирем як бора аз 58-60 то 70-75 расид. агар сари роша ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сохторҳои дахлдор намегирифтанд то 80 мумкин расиданаш буд. ана баъди рӯза тамом ҳамон 75-80 баъд бемонд буд то соли ояндара. ҳар як шаҳрванд бояд дарк кунад ки ҳукумати 10 солаву 20 солаву 25 сола пеш нест. ҳозир вай фишангҳои муайяни худро дорад. чӣ ба воситаи интервенсияи маҳсулот, чӣ ба воситаи истифода барои қарору қонунҳои муайян, чӣ ба воситаи гӯем истифода барои салоҳияти худ бозорро метавонад ки танзим кунад. арзиши аслӣ ҳамон буд. мана истеҳсоли гӯем маҳсулот гӯем равандаш ҳамон буд. як бора баландшавии беасоси нарх ба вуҷуд омад. дар тамоми мамлакатҳои тараққӣ карда соҳаи кишоварзӣ ин соҳаи асосӣ аст ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам ба соҳа мароқи бевосита дорад. фазои гӯем ҳуқуқӣ, фаъолияти гӯем соҳибкорӣ дар кишвар бениҳоят хуб аст. фақат мо бояд ҳаракат кунем ки дар доираи ҳамон гӯем меъёрҳои муайянкардаи гӯем ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо истифодаи малакаву дониши худ фаъолиятро пеш барем, истеҳсолро зиёд кунем. мардум бояд дар таҳлука наафтанд. имсол на он қадар соли ганда буд, соли хуб омад барои кишоварзон. хаем барф камтар ба мегоҳ таъсир расод. аммо ман фикр мекунам ки мана мо имсол истеҳсоли маҳсулот бештару хубтар ба роҳ монда мешавад. дар доираи ҳамин нархи помидору бодринг як бора баланд шуданаш дар ин ҷа ҳам як норӯзигӯӣ ва баъзе чизо ба миён омад. ин сабаби асосияш он буд ки якум ҳамон ниҳолҳое ки тайёр карда буданд барои он ки бояд моҳи охири март апрел бояд ҳосилашон тайёр мешуду ба савдо мебаромад.
дар ҳамун барфе ки бориду хунукие ки то 16-17 градус хунук кард, дар ҳамун давра ҳамин ниҳолҳоро сард зад. Ҳамун фосилаи муайяни вақтда нарх баланд шуд. Ман фикр мекунам ки рӯзҳои наздик дуюм ниҳолҳое ки деҳқонон тайёр карда ба ҳосил медароянд, аллакай метавонанд ки нархи ин маҳсулотро ба эътидол дароранд. ташаккури зиёд устод, хуш омадед ба барномаи мо. дар суҳбати мо ҳузур доштанд ҷалил пирзода, директори институти иқтисодиёти кишоварзӣ, доктор илмҳои иқтисодӣ, академики академияи илмҳои кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон.